gihe intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyongera, M23 ifata utundi duce, birasa naho kera kabaye leta ya Kongo ishobora kujya mu biganiro M23. Inama zose zihuriyemo inzego mpuzamahanga ziherutse guterana, zose zategetse leta ya Kongo kwicara ikajya mu biganiro n'umutwe wa 23. Nyuma ya Tshisekedi, abakuru ba Kiliziya Gatolika n'abaprotestanti babonanye na M23. Musenyeri Donatien Chole ukuriye inama y'abepiskopi Gatolika ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwe wari uyoboye itsinda ryawe n'abakuru ba FCM 23 Goma, yavuze ko intambara iriho yarangira habayeho kuganira ku impande zose. Iri tsinda ry'abakuru ba Protestanti na Kiliziya Gatolika mu cyumweru gishize ryakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi mu biro bye Kinshasa, rimuha umushinga wo gusohoka mu ngorane kandi rivuga ko yawakiriye neza. Kwa gatatu Goma, Musenyeri Chole yabwiye abanyamakuru ko ayandi madini yatangiye umuhate wo guhuza umutwe wa FCM 23 na leta ya Kongo. Yagize ati uruzinduko rwacu rugamije gushishikariza ibiganiro, kumva ibyo basaba no kubabwira uburyo bukenewe cyane ko aya makimbirane abonerwa umuti mu mahoro. Twemera ko FCM 23 ishobora kugira uruhare rukomeye muri iyi nzira yo kugera ku mahoro. Uruhare rwa leta ya Kinshasa rwaciye umurongo utukura ko rutazigira ruganira n'umutwe wa 23. Kuganira n'uwo mutwe biri mu byo Kinshasa iheruka gusabwa n'inama y'imiryango y'ibihugu bya East African Community na SADC yabereye Dar es Salaam muri Tanzania mu mpera z'iki cyumweru gishize. Corneille Nangaa ukuriye ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite inyeshyamba za 23 niwe wakiriye aba banyamadini, gusa ntacyo yatangaje ku byo baganiriye. Kiliziya Gatolika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite amateka maremare mu gukangurira demokarasi n'amahoro muri iki gihugu, kimaze imyaka igera kuri 30 mu makimbirane acururuka akongera akagaruka, cyane cyane mu burasirazuba bwacyo aho ONU yabaruye imitwe yitwaje intwaro igera kuri 200. Hagati abategetsi ba Kinshasa bo bakomeje umuhate wo gusaba amahanga gufatira u Rwanda ibihano, barushinja gutera iki gihugu ibyo u Rwanda rwagiye ruhakana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko umukuru wayo Thérèse Kayumba Kayikwamba kwa gatatu yabonanye na mugenzi we w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot, kandi mu byo baganiriye harimo gusabira ibihano abayobozi ba politike n'igisirikare b'u Rwanda. Mu kiganiro gishya n'ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze ko adafite ubwoba na buke bwo gukangishwa ibihano, cyane ko ngo kuri we guhangana n'ibirwugarije ari byo yitayeho cyane, nk'aho ibihano bamukangisha bitabaho. Iyi nzira y'ibiganiro yatangijwe n'abahagarariye amadini, bitekerezwa ko izaba imwe mu ikarita zikomeye zishobora kugeza ku mutekano n'amahoro muri iki gihugu. Nubwo bimeze bityo ariko umutwe wa 23 ubu tuvugana wamaze gufata centre ya Karehe ndetse na Ehusi FARDC ihita yamagana guhonyora Gahenge. Inyishyamba za 23 zafasha agace k'ubucuruzi ka Karehe centre hamwe na Ehusi ku birometero hafi 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo, nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa gatatu igisirikare cya leta muri iyi ntara cyatangaje ko M23 mu gikorwa cyo kurenga ku Gahenge kasabwe n'inama ya Dar es Salaam, M23 yateye ibirindiro by'ingabo muri Karehe centre ndetse na Ehusi ko ibyo bitero byateye kubura ubuzima bw'abasivile benshi. Uruhande rwa M23 ntacyo ratangaza ku byavuzwe n'ingabo za leta zivuga ko ari ingabo z'u Rwanda zifatanye na 23 ibyizi impande zombi zitahumye guhakana. Uruhande rwa leta cyangwa ingabo ntacyo baratangaza ku ifatwa rya Karehe centre ndetse na Ehusi. Umwe mu bakuriye societe civile ya Karehe utifuje gutangazwa amazina yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ko kuva ku mugoroba wo kuri wa gatatu Karehe centre umujyi mukuru wa territoire ya Karehe irimo abarwanya mu 23. Yagize ati turi hano, bamwe bahunze abandi twahagumye, dufite ubwoba ariko nta kundi twari tubyiteguye turebye ibyabaye Iminova n'ahandi muri iyi territoire yacu. Ikinyamakuru Actualité cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisubiramo amasoko cyavuze ko kwa gatatu habaye imirwano ikomeye muri Karehe centre ndetse na Ehusi, ingabo za leta zigahonga ahagana ku gicamunsi. Nyuma bamwe mu barwanya ba 23 bagaragaye mu mashusho bari ku biro bya territoire ya Karehe muri iyi centre. Amakuru akavuga ko bagenzura n'icyambu cy'umujyi ku cyaga cya Kivu. Imirwano yatangiye kuri wa kabiri igakomera cyane kuri wa gatatu, yatumye abaturage bo muri utu duce bahungira mu byerekezo bitandukanye birimo kuri bimwe mu birwa byo muri iki kiyaga cya Kivu no ku kirwa kinini cy'Ijwi, abandi berekeza mu majyepfo bagana i Bukavu, nk'uko umwe mu bagize societe civile ya Karehe yabibwiye BBC. Ibinyamakuru byo muri Kongo bivuga ko ingabo za leta zifatanyije n'ingabo z'u Burundi zashinze ibirindiro bikomeye i Katana na Kavumu, umujyi muto ufite ikibuga cy'indege uri kuri kilometero zirenga 30 uvuye muri centre ya Karehe.
nyuma ya Kiliziya Gatolika ya Bukavu yabisabye mu cyumweru gishize. Ihuriro rya Société Civile mu ntara ya Kivu y'Epfo BCSCSK ryasabye abategetsi b'intara kwirinda ko imirwano igera mu mujyi wa Bukavu. Mu ibaruwa ukuriye iri huriro yanditse kuwa gatatu yavuze ko barebye uko intambara yahereye Bunagana muri Rucuru, ibyabaye Goma n'ibyo barimo kubona birimo kuba muri Karehe, basabye abategetsi kugira icyo bakora ntibikomeye. Ibaruwa yabo yagiraga iti ku bwacu niba ingabo mufite zititeguye kurinda abasivile cyangwa zidafite ubushobozi bwo kubikora, tubona ko bitaba biri mu ubwenge kurwanira mu mujyi wa Bukavu, by'umwihariko n'ahandi mu bice by'umujyi by'intara muri rusange. Ibyo byazanira abasivile yabo n'abasirikare ibagiro ry'abantu hamwe cyangwa n'ubuhunzi. Mu itangazo ingabo za leta muri Kivu y'Amajyepfo kuwa gatatu zatangaje ko ibirindiro byazo bizarindanwa imbaraga ibitero byose aho byaturuka. Ku rundi ruhande Formula 1 yatangaje ko ikurikiranye intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko nyine u Rwanda rwamaze gusaba kwakira irushanwa rya Grand Prix mu Rwanda. Formula 1 ivuga ko ikurikiranira hafi intambara yo muri Kongo mu gihe u Rwanda nyine rwasabye kwakira irushanwa ryayo rya Grand Prix. Ibyo byatangajwe mu gusubiza ibaruwa yandikiwe Therese Kayikwamba Wagner, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo, wavugaga impungenge zabo kuko u Rwanda rwakwakira Formula 1. Kayikwamba yibajije niba u Rwanda rwaba amahitamo meza yo guhagararira umugabane wa Afurika, maze asaba Formula 1 guhagarika ibiganiro no kuvana u Rwanda mu bashobora kwakira irushanwa. U Rwanda na Afurika y'Epfo barifuza kuba bakwakira aya marushanwa muri 2027, ubwo nyine bukaba ari ubwa kabiri yabagarutse muri Afurika nyuma yo mu 1993. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda we yatangaje ko iby'amasezerano y'imikoranire n'ibigo mpuzamahanga adakwiye kugirwaho impungenge kuko ibyo leta ya Kongo ikora bitazagera ku musaruro wayo. None utekereza ko intambara izarangira? Igitekerezo cya muri comment. Njye nitwe Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, ntayima kugutegurira. Naho ubutaha.